دروس الأخلاق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. إمها لبوتي عزة ربيفلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كو إترمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم إكليغ فانواني دنيا دو كروا وداغتمك كوريغا أمة هوريها كمه بيان كدفافا ميستكونگه كيباغا هنم وانه رنگالو صفتكا ميستكونگه كيباغا هورگن نوانه نورنگالو صفتا كو إترمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيان كدفي ميغتون إكليغ فان بيان كدفي ملاما كرما فرسارا كرم مي مسلمك أدكيت مؤمنك كيباغا هورگن نوانه صفايكم رسول صلى الله عليه وسلم ಗೆ زمان بلايرغا එකලේග ෆානා මක්කාගේ මුෂ්රිකුන්ගේ කිබෑන් වරග්ගින ගුණ දුත්තරාතක කුරුමති වඩාගේ මිගොතුම් මක්කාගේ මුෂ්රිකුන්ගේ කිබෑන් එකලේග ෆානා මලාමාතා ෆුරස්සාර රද්දුයි කීරිත කුර්ආනුගා බයන් වෙගම්වා ෆදාම් මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් එකලේග ෆානා දිමාලා කලේග ෆානා කීතිය ශායිරකේ කලේග ෆානා කීතිය කාහිනකේ කලේග ෆානා කී මොයේකේ කලේග ෆානා කී සිහුරුවේකේ මිෆදා බස්තබුනේ رسول صلى الله عليه وسلم ملاما كفر السار كرمون جندية الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن قا بيان كروا وحي كروا فاوي وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إباميهم بنمون بجندية تيباميهم تيبتباوا ميهكي سحر وريكم جمنوين هو مانيكي تيباميهم تيبتباواني سحر وريكشه كم يكس إهن كمون رسول صلى الله عليه وسلم أمة أنجوا بيان كد دفا فاوي ملامة كرما فرسار كرمي مؤمنة كباغ هورج النوان صفايكم الله سبحانه وتعالى كم آدم قدريك فني ما كروا متور كروا الله تعالى وحي كروا فاوي ولقد كرمنا بني آدم تمن رسكلانج آدم قدريم متور كروا ما كريم كم كس علمرين بيان كروا غوتغا إفس مسلمك إفس غوتك إفس حالقا ملاما كرما فرسارا كرمي هد ويجن واكمنو إهم علمرين بيان كرفاني لا يجوز بخلقه أو بخلقه بخلقه جمانه كي الله سبحانه وتعالى إنسانا أفدوا فاوا إفس غتكا مدوغا مثالك الله سبحانه وتعالى إنسانك أفد ويرغا إينايا إن أدفا فنه نوت إيناغ أفدمغا هوري إن අධිහම එහෙම ඒනාගේ එක්කම් ෆෙන් හුරි ඒනාන් ඉවුමුගේ හිස්සු නැති ලිබිෆ නොත ඒනාකි හෂිගඬුම් බොඩු බිය මීහෙ නොත ඒනාකි තංකොල කුරු මීහෙ නොත මිෆද එව්ස් සිෆේක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානා උෆද්දවා ෆාවා එව්ස් සිෆේකා ගුලිගෙන් වෙස් එක් සිෆේකා ගුලේ ගොතුම් වෙස් එව්ස් මුස්ලිමක මලාමා කුෆරසාරකු ගෙන්වානේ අදි අව් බි ඛුල්කිහි අදි ඉන්සානෙක්ගේ කිබාග නොත තබීඅතුග නොත මිසාජුග ඒනාගේ කිබාග හුරි එව්ස් සිෆේකවස් එව්ස් ඉන්සානක මලාමා කොග්ගෙනවාන මීගේ මිසාලකි බයෙන් මීහුන්නකි එබෑ මීහුන්ගේ තබීඅතුග තංකොල ෆින්ඩි මීහුන් මිෆදකම කානුවාන මලාමා කොග්ගෙන් අනෙබ්බෑ මීහුන්නකි තංකොලෙන් අවහ රුලියා දෙවේ මීහුන් මිෆදකම කාවස් නුවාන මලාමා කොග්ගෙන් අනෙබ්බෑ මීහුන්නකි تنقل رنكرميهم مفد إفس كما كاد منهم بس مفد إفس سفيكا إميهج طبيعة مزاجا نوت إميهج أخلاقي قطم فعلوا عنه إفس كما كا إفس ميهكا ملامكو فرساركو جنوان أدي هم ألقون من بلايرغا ملامك كرا ميهم حقيقتك ملامك مكرا بود بينو مكي مجتمعوغ إيناكي إفس أجن ميهج قطغا دكو متكا අදි බයෙන් මීහුන් එබ මලහමක් කුරේ එන වාහක දක්කා ගොත බයෙන් මීහුන් එබ මලහමක් කුරේ හිගා ගොත බයෙන් මීහුන් එබ මලහමක් කුරේ වාහක දක්කා ගොත එහෙන් වීම එව්ස් කමකා ගුලිගින් එව්ස් කමකා මලහමක් කුරුමි ඉස්ලාම් දීන්ග හුද්ද කුරවාෆා කමෙන්න බයෙන් මීහුන් එබ මීහුන්ගේ අගුහුරි වගෝතන් එබ හේද කුරේ මීහුන් නම් මලාමාතා ෆොරස්සාර කුරුමුග බයෙන් මීහුන් හී කුරා කහලා මලහමක් කුරුමකි එයි ෆන්නකේ එයි හුනරකේ එහෙන නෝ එයි එමිහාගේ हेवफतंग इतुरुआ इतुरु हेव कमेन्नुं एई एहनी एई एमीहागे वातंग इतुरुआ नुबा कमे अदिहम एहमे अवगण में एम्मे हिताम कुरा कमकी मि इस्लाम दीन निस्बवे तिबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे सुन्नत लोबि कुरा कम दअवा कोगन तिबे ब एम्मीहुं
mi deena furassara kurakami algon men hitama kurakame ba emmihun faaluga nuota niwave tibe mi masake kurakami algon men dannakame adi ba emmihun social media ga emihaku beenum waha echen ilmu erinna dimalasha deenan ulama qastu koggen tibi emmeha rayitunasha islam deenasha rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnata furassara kurakami mi miedu algon men hitama kurakame ehen kamun social media ga wes nuota enun efada madaneg ga wes deena kura furassaraya deenan uluman ule mihunna nuota ilmu erinna nuota deen faturan ule emmeha farataka kuramunda malamata furassara huttaluman wasiyya kuram adi hama ehme malamata furassara ge wahaka dakkaru algon men waran ebejehe warabboda visnan ebejehe wakin khasa gotigga deena malama kurma furassara kurmi waran rakkatiri kamegge gotuga migotum balairuga rasul sallallahu alaihi wasallam ge hayappula balairuga algumenna mifada misalen eba fennam rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga kureun hanguramen ei tabuk hangurama hijuran nuwana ahruga kureun hangurame mi hangurama ga baire munafiqun rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabina malama ko furassara kuramun gendiya komme kas mi hangurama ga terega munafiqun rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabin ekwerin miturun nan ekuri malamat ge sobun allah subhanahu wa ta'ala hanguduge matin ayabbawa levvi Allah subhanahu wa ta'ala ebamihun ekuri malamata furassara ge sabun Allah subhanahu wa ta'ala wahi kuravi wala in sa'altahum la yaqulunna inma kunna nakhudu wa nal'ab kaleg fan ebamihun ekuri malamata furassara behegutun sual kofinama ebamihun bunane la yaqulunna inma kunna nakhudu wa nal'ab timanna men ei ehen dekki wahakata kennune ei timanna men maja kolla fuhi filwalan dekki wahakata heke ehen kamun Allah ta'ala wahi kuravani qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un tiabamihun fuhi filwala maja kolla furassara kollu mattaka fenuni Allah ekalange rasulaya bawa levvi kirit qur'anuge ayatan heyye ehen kamun Allah subhanahu wa ta'ala ibamihun ekuri kantahuge sabun Allah subhanahu wa ta'ala jigin ami bawa levvani wahi kuravani la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum tiyabamihun ituran udhuru dakkana hadashe tiyabamihun tiyawani iman wuma fahuga kafaru fe ehen kamun deenam malama kuruma furassara kuruma hajujahuma jokujahuma kudamis kuruma mifada emmeha kankamaki mi algon men ebajehe warabboda visnan mi algon men deenum beru edafada amal take rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamana adi ege kurin fonuvunu rasulunna nabi bekalun ge zamanuga en komme bekalaka ves malamata furassara radduwi algon menna balairuga mi zamanuga miule ba emmihun isvedi ummattuga mihun navure ma viyanu da kaman algon menna faha kureve sawbakito e zamanuga rasulunna nabi bekalun fonuvvevima qawm ge mistakum bunumum migendi Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurva fave ma sami'na bihadha fi abaina al-awwalin ti timanna men aduha fawa wahakata kennune adikete ti timammenge kaaba famves aduha fawa wahakata kennune ehem wima timanna mennan e wahakatan aduhan eba undaguwe namawes miedu midive mujtamauga Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmatun muslimu mammeka muslimu bappeka adi muslimege gotuga bodu hure mi islam deen malama ko furassara kurima isvedi ummattoge mihun navure algon men halu deran weto ade kommekas deen malama kurma furassara kurma ki mi miedu algon menge mujtamauga fenna munda manzare ba emmihun faaluwegen anebba mihun niwa wetibe mideen malama kurma furassara kura kami algon men emmes danna kame ehinkamun mi fada nedeve kantattakun algon men emmeha muslimun durheliwange bejehe adi wakin khasa gotiga deena kure furassare ki ei deenum beru weda fada amalekkam gawative mi amalun durheluma algondu gamil nafsasha ti emme lobati izzat tirbefulna wasiyya kuran subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya allah ya allah دروس الأخلاق